koja govori o pravilima, eto, življenja u našim zgradama. Zove se Hvala od srca. Ne ostavljajte otvorena vrata, pazite kad ulazite da nije neko u vašoj blizini. Policija upozorena. Mole se stanari da pristojno otvaraju i zatvaraju vrata, ama ne da lupaju kao da to nije ničije. Budimo kulturni, uistinu molim svijest stanara. Ja uistinu molim svijest stanara. Ja obavezno molim. Hvala od srca. Ne bacajte kruh pticama koje to ne pojedu, pa se skupljen štakori i ostala gamad. Pa zar nam je to potrebno? Ne bacati na močeni kruh također ne! Prska po zgradi i vešu. Mislim, stvarno je higijenski, a nije ni lijepo. Znači prskat po zgradi i vešu. Istinu molim svijest stanara. Ja uistinu molim svijest stanara. Prisiljen sam vas lijepo zamoliti. Hvala od srca. Ja, fakat je pisalo tako, to ćete riječima. Ne otvarajte ovo krilo jer će vrata pasti. Bicikl može proći i kroz jedno krilo. Povedite računa o tome netko nam prlja zidove. Gasi me, ne gasim se samo. Gasi me, ne gasim se samo. Gospod, kakav smeća imam u podloze. Smetarnik ne može služit kao javni WC. Ko to diže utege u stanu iznad mojega? Ko povreće kroz prozor i baca blato sa cipela? Tko to radi noćne radove ili nešto slično i stvara buku u stanu pokojne Ljubice Ratković? Ne ponajete od te tri čarobne riječi niti osnove vitka i suživota. U buduće zvaćemo našu policiju, oni će pod inspekciju i tako dalje. I sve će to netko mora da plati. Pa zar nam je to potrebno? Molim da mi se vrati kofer. Znate, sivi s dječjom robicom. Slušajte, i ja i vi znate tko smo. Osoba sa 6. kata neka odmah vrati fikus. Čovjeku u zlu se pomaže, a ne odmaže. I ja i vi znate tko smo i toga nije dosta. Od danas u zgradi, jo, veliku novost. Cvijeće je pod video nadzorom. Cvijeće je pod video nadzorom. Cvijeće je pod video nadzorom. Molim, ne zalijevajte.
od